वसलामन अलैका या खलील अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सद्दक़ रसूलहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रातस में दिज़माई कता व्यदा फिरीस माज़ा खबरी आखरातस में दिज़माई कता व्यदा जिगरस में दिखता लोल शाख फिरीत माज़ा कता ज़ख्म में नीज़ दिलस कुछ दिल बाव कस कत्या सितम में नीज़ दिलस कुछ में दर्द बाव कस मरहम ये मन जिगरस में दिखता लोल शाख फिरीत माज़ा वानिज में फटनस आमची वनता वानिज में फटनस आमची वनतम से क्या गई मेंदरी शमलोल छकनी वसान शाख वाई म्यान नबिया शमलोल छकनी वसान शाख फिरीत माज़ा खबर आखरातस में दिज़माई कता
maza khabari pirit maza bewa biz pirit maza khabari vay pirit maza dil chum dazan wani ham kas kus chum dard baab kas ya Rasulallah dil chum dazan wani ham kas kus chum dard baab kas ye lisani agni tsidra pirit maza vay meani nebiya yel hazsani agni kini tsidra vay yel hazsani agni kini tsidra pat pirit maza khabari ya Rasulallah yel hazsani agni kini tsidra pirit maza khabar pirit maza khabar pirit maza khabar pirit maza khabar akhratas medidmay ya Rasulallah ratas medidmay veda pirit maza pirit maza khabari pirit maza ya Allah simagan sanin gunahan afu azgar sanin gunahi sagiran gunahi kabiran afu azgar yemi jamaat kan halan padhram ya Allah azgar sain zahiri batini hajat rawa ya Allah yemi jamaat ek zahiri batini hajat rawa ya Allah salim dilan hinde ek maqasid rawa ya Allah tashi malum askam halato mansh gudran ya Allah azgar sanin gaman shaj ya Allah azgar sanin gaman shaj ya Allah azgar sain zahiri batini hajat rawa ya Allah yemi jamaat sandar bemar timam shifa ya Allah hazir bemar bin shifa yemi gam ken bemar bin shifa yemi alaq ken mariz bin shifa ya Allah keso bemar shu salih doctor mutiala timam bin shifa karo khandre men daj nandri dawa nebri men marzan bakhsh nebri shifa ya Allah azam wasir janabi muhammad ya rabbi ya Allah ashat amn baha ashat azadi hun baha ya Allah ashat iman baha ya Allah ashat sahih i'tiqad baha ashat sahih i'tiqad baha ya Allah kori malen pard pushi gobr malen yeri ayal baran kar pak yeri amin wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in अस्सलाम वालेकुम अगर तुम सान चैनल पे नए छो चैनल करियो सब्सक्राइब बेल आइकनस पे प्रेस सत करियो फेसबुकस तो इंस्टाग्रामस पे फॉलो बाकी शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम।